Oh ya. Iya. Dapat kami teh sara maafin alu kau maafin dun. Siapa ko di lebang mamatan ulang. Nah, demo tu mabusa mong kadua ya natiro dadi ko. Kita to nalakatanan ta basak kami yang kaleta ta sitiron alom ketemu. Ya, laku kita tondok terutama tu mengurah, baik bisa lah minta tolong ki, terutama aku telah patenkan dalam dana, ya tu pekarangan dulu, nucomi aku bukan dapat tor pindah aku dulu tu, kau paralun tu nasanya apa? Ya menurut ya menurut aku. Sunuku kungel siya inde mo. Jadi lagi patingkat malah nadana. Lagu turun nambe taruhan indo. Labi turun nada. Ya tiada lagi patingka. Si sonda situ keamanyan. Usah ngambai. Lujo may kami te panate kumatay marna la kurangi tujuan na rasa hormat atau nasang. Apalagi karena saya te kami Pak Tondokan inang piatongan pekan ni. Apabila nata itongan mo tu bisa lagi paruku ya mentoki benda to tema panate tema nadana. Jadi ya tu laku pa male dolo. Ya, tama pirangi. Terutama tebe kan Pak Tondokan tula papatute na papatuna. Bunga na laku sabu, tome sua. Toki baine. Pekamberan nasional kimuan tama Kairo. Pekamberan nasional kimuan ke Bungin. Yo minta maaf mau kita susi itu sangat tale. Pisan di ba nula ko anak temuan nama. Yete, gataran lo lalu ako sudah gimana? Yete.
Aku nandiduga kan itu. Kumain lang sa tawla. Kumain mo. Mati ko na ako. Ini bosku dari anu. Sakala. Balik dulu. Balik Pak. Mantan. Sakala TV. Sangala, oke. Dari Sangala. Halo juga. Oh, Sangala. Halo, Sangala TV. Dengan manusia.
Jangan naman mag-agree ko lang. Dan saat ini Tuhan, kedua mempelai mau menjamu kami dengan hidangan pertama dari mereka. Oh, bata ada melala. Sebelum kami bersatukan dengan tubuh kami, bahkan sementara bahkan sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati tubuh yang sudah menerima berkat-Mu, bahkan yang akan menerima. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami semua. Keluarga yang menyediakan Tuhan berkati. Tangan-tangan yang mengelola Tuhan berkati. Bahkan kami teringat bagi orang-orang yang mendapatkan uluran tangan kasih Tuhan karena mereka berbagai dalam kekurangan, dan kami percaya Tuhan memberkati. Di siang hari ini kami mau dijamu dengan kasih-Mu lewat berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari kami Majelis Gereja dan seluruh jemaat Maranatha Luak, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai dan kedua rumpun keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Iya, bersama Majelis Gereja dan Duduk kita Jemaat Luak di Mangkang Ilang Kapas Sembayangan Kagumandian si karuna lang napakaru ambil itu tangan tondo ko umpating kita maalalan na daan na maronto na sangkaan. Marasaki terima tenang berapa guru na padang laki pa taruh pate makan na. Kepala lembaran ng batu. Kepala ng Samputo si Salartena. Ketua BPL. Betul. Ketua Partai Manila. Gede, tumakarapa, dekorasi, rektor.
2 guys. Jam 2. Bisa ke sini sebagian. Sini sebagian. Oke. Ya, oke. Oke. Dapat sih, oke. Suruh ki pepawi dalam sengala. 1, 2. Makala iyo. Sama-sama demi Om Sidi. Oke, 1, 2, 3. Bisa pemirsa apa Om? Ya. Baba na maksi na bibera. Oke, dekat sini. Om. Ambil maswang. Kamera 1, 2. Bebas kali 1, 2. Iya. Oke. Tumautang ki baba na tuti. Ah. Baba na udah. Tahan dulu. Baba na nomor. Ya. Oke. Kamera 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Bebas boleh 1, 2. Oke. Hai. Oke. Dapat nih. Sama. 1, 2. Lagi. 1, 2. Lagi sekali lagi. 1, 2. Oke. Iya, iya tuh adalah ada anak ke paralen na tiro tu sabak kon na pira pete onoran gaula tapatingka ta ka ringanan kaleta ta ang karamelo na mga domi si turo tili panganalo ura sumanga. Ya, lihat kamera 1. Dan geser ke sana, Kak. Ya, oke sih. Satu, dua. Tahan. Lagi. 1, 2. Sekali lagi. Bebas boleh 1, 2. Dekat sini, dekat sini.
Iya. Nah, langsung si motor sa mama. Paano ini ko? Ano ya tuh? Gimana? Apa? Sulok tunggu sa ko tamana. Taga ko. Tabe tayo ko teman ko pa apa? Bapak itu lami kapung karu. Boleh di sini sebagian. Boleh di sini sebagian. Di sini, di sebelah sini sebagian, Bang. Ya. Tumabas na yung may karawak te. Tumasulit te. Tumageso te. Masih kurang di sini. Masih boleh tambah di sini satu. Pertengahan di sini. Dipengin. Terus pengen kalau kok. Tumatuan ki nenek nabok ko de dulang te. Terus kok pengen apa? Saling kata lang dulu. Nenek nali mo lang ang puto. Ang betang kiler ng pelayan. Langsung geser kiri. Duduk. Masih begini ya? Nenek nawanti. Katakan dia may punlen jadi. Ya, lihat kamera dulu. Nggak boleh di belakang laki-laki di tangan tak? Oke, asik. Ya, 1, 2. Sabar. Sekali lagi. 1, 2. Nenek Naisal. Bebas boleh. Oke. Ambe Sandri. Itu tadi yang cewek. Ambe Tato. Ambe Tondon. Bapak na aku. Ambe Makale. Ya, lujo kami patondokan tu panata ite malal nadana. Kikwa tang palambikan ni masola nasang papilan na yamoto tu bisa ki karang muira kana buda pate may tumatong kita piko yamot ka palambikin sola keluarga to. Jadi kusanga kami tim panata ite malal nadana ta kan namo sola nasang to. Ay pura semangat. Iya. Bila naman kamu tuh maalala na la tuming kaki lakwala acara maapen talon yaitu ya matu sa ngabuko do ngabuko kada yung ito mga parentahan tulang nasuyan kepala lembangaran dan batu ki bersilakan lagu kepala lembangaran dan batu ngabuko kada sa ngabuko do ngabuko kada.
Yo, kurang semangat tu di sorong laku kali kila para posang buku dong buku ada si teten tu pasangan kecuci bisa pesambungan Bruna tema parental te tondok. Dole je bita ku tabe laku kita solan nasang tebang ko bila ku pasal rinding laku pale ko natan binanga bela na susi mo to lenduk mutual lo. Jadi laku pikon di bang. Bunga ana laki kuah laku kita mintu ki solan nasang mintu temiton nalakatan laya temi pihak gereja toron nambe toron nindo sia mintu gitu pada nalakatan atau temu laki kokura semangat lah kita solan asang pada mangka bikin ukarang itu pasanan tengko tu pada denjo kaleta laya temi ada sia tondok tapi itu solan asang nama di maling kamelo te sara alana tu temo walaupun na susi moto karena keadaan setongan na teepan nala sundun belo te asara apa kona budak miki itulah sules apa kona kanu kondisi jadi laki ko bang mau makure semangat lah kita solan asang tu jona karampol sia karapasan tatu madin dadi. Kemudian yang kedua contoh di para pulang kita solan asang kumua laku kita minta ki inde lem dan batu tatontong umpu kita make bersamaan sia kesanggaran dan lupa nama adin dari melo demi mintu sara apin karangan. Kemudian yang ketiga saya menyampaikan permohonan maaf dari kepala lem dan batu sabah setongan nanti kepala lembang mamali laram posisi salangki madok kepada parano atau temu apabila nasusi moto bela nasi rompa atau misara alam tondok sia laku keluarga dan tu sara atau susi dukan tuna tete acara keluarga nanti anda bisa ramput kepala lembang yang betul nakoi para pot pai permohonan maaf lah keluarga sabab mamali ila ramput solangki pokok karena susi moto bilana budak teme kesibukan sia budak teme tanggung jawab tu di pasal lalu kita solan asang. Kemudian yang terakhir dijamai keturunan toma aparentan di Lembaran dan Batu kikuah salama ala kosiloku Cornelius Soladini si Solabintu keluarga besar tu paranu tu totemo dan nupa ane te tananan dapo tu ma adi mibangun tu totemo la menjadi tananan dapo tu napasake po matua ami tontong la kendek si pamato induk si pawano karurungan na tontong tu pasake na puang ra apa tu mampata la me patu di dalan me patete kalambanan dia te tananan dapo tu sementara mibangun la menjadi tananan dapo tu mataku na kolon pong matua pada mata tu keberapa kalau kita salanasang kurang semangat kurang lebihnya mohon maaf. Iya, kurang semangat sang buku dua buku kare minta aparenta na sorokan dok pilih na kepala lembang rendam batu nasi daru na lau endarana sang buku kada yo may toma rabu tulan na suen papa na join lamay sangala sang buku dua buku kada tulan na suen papa na join lamay sangala. Iya, kurang semangat lah kau tu nonoran ni ndelingkana sarak te halo totemo tumben nak kesempatan kukua selama sita mumali siman silupa kaborok lante terampak kaparanuan tabe lam buang pak kada sang buku sang pak ni karena bisara ta patadok patalingaduan ta palidam pa pilih patamelinta ki pokada pinde kurian sumangak ki lako kita mintu ki masolanasang tu rampon tanda tasikin de rampanang kapak na india dingki masalah dua muirina sule mutu tahu buda musule laku kuah selama kukua tabe lako telutu siria sukaran alu kemelau langi siman rekorian na telutu si seladan sangka lesun di batara tuang pandita pak gantianana lalana jajaran gereja toraja la waktu na jome pira-pira kembongan selok na puang matua si sola sangayo kamalutena kikua tabe rekorian na telito sito epeto kon na lembang atau si kambi pebise na lobi bak to manarang untinting ni buntu to pandel la pala pai tanete teruan to mak parenta pak gantianan na si sola parat na lalu kantoro mulai domi kapon na ser kobiti na kikua tabe rekorian na telutorinay may kutananen may osik tanda masiang kedeni to si sala pak tindo silenda pangimpila lupel lembang la dir kedeni susin na tetapi merasan na lo temo teruan to barak pak tutu parenge
Paka-paka may katabi kanirok Korean na telu to manarang untara na kapiaweti ito pandil luluan to paisan an na kombong ranggay na turuan pendidi kipa kantianan na kikuha tabi siya tabi Korean na telu to manarang urinding ite tanah toraja an narapa di nanay menomba labir ka rapa tanay ndaka katuan ya matelu to polisi sisola tentara kikuha tabe kia kebetulan din dina rampo pambesule mo tabe sia tabe lako kita mintu ki masalanasan tak ki kupasalan dinding kupaleko na manang ngabanua silele ki kupe katabe mairi ki kupe simani si turu kau koranta masalanasan ki si teru na kikuha kuresumanga lako ibu pendeta sisola terlisan ng pamalutena tu mangka umpas sakin di rampanan kapanan dia dingki masalah dua kikua anda puang nomor tonton umpas sakin komi lampas nanti komisi daru na masalah nasan komi kure semanga lako toma perintah tulok bangangkan nilalan boto kinai umposara itu sara umbengkan nisin anda bisa luming kamelo kiku ala ketemu perintah kuri semanga puang tontong pasaki ko milampasan nanting komisi terukna kuri semanga lako pas sepak tondokan tu tang may kataka tang may kaboyo unggaraga teluinan inan tananai si sola keluarga untan nasa abin de anak masalah dua tumangka mo pasaka rempanang kapakna mentama tananan dapok kure semanga lako pak tondokan sia kure semanga lako siulu tujolu boko tumangkom pasajang ki telu di pasi patuna batang kaleta muiri nambe na ta na malambi ki paki kuwa kure semanga kita bang mo pasipatu patuna pimeloy melona sia kure semanga lako gara-gara tongkon tumangka usap pa inderam panangkapa na india dingki masalah dua kure semanga apa kita lepa kure semanga lako kita mintu ki masalah nasam Mereka dia lelang nanti aja. laku puambe na laku puindo na rampo untan dasa abi india anak masalah dua itu sumur mutama rampanang kapa na masalah dua wala ku adingku te masalah dua kami tak arena aku lepa kilala kami apa ko tontong komi kena sola dua belan niya te tahu ses sabi komi budaliu so ilang alutok cokla sebenarnya kukuan ini apa melaku pokada laku tulisunu uku tanya bang mau dikainan nananai dem mu tu dolu tok riu dem mu tu lalu suluk apa ko susi moto na kuat telu kada nenek dian na batu selambi nenek di situran turanani kadak ke adek ke inan undaka tahu tapi tahu pindaka inan namelo susi te kirasakan te allo totemo yo tak elu dikak dinanenok kok tangkiang gai tangki tungkanan pa ya mereka pelambi itu mintu keluarga secara khusus lah ko indo aku masalah dua do beku ya mereka pelambi itu maafkan kan la birka kedeni telu sorongan Buitana kanina sola telu sorongan burana padang dengki manindi nasala na tengkai kalau na lambang pasala 5 kikua inde kan lima abalar nara katang palambiran maka 5 na katang maupuran lu dia mintu to maraputalang tangkiang gai tangki tungkanan pa iya mereka pakalambi ikitu kami mintu keluarga kita oleh pa kure semanga budaliu tele kure semanga lako musik bambu kure semanga lako toma gelu kure semanga lako toma densin kure semanga lako toma geso kure semanga lako toma suling budaliu tele kure semanga baden tu ta nalandi idara lengko dililaku kikua pakarikan nalaku tampak kimo supaya sang tak siya mendalam masa ibang ate sang na apa pertenan nalaku pakaran buda mikir itu sule kukua deni mendik telu kada mabeko tu nak makai itu sunjo poduk kudara lengko dililaku
dak taban ni baju ngabak ting maina tang maluangan belan ni ate aku teh turunan to malidu nak turunan to layaga nak pentara nak anak batik malidu ku ko dembang mendik kada mabe ko tu nak makairi tu sundio podku darak lengko di lilaku dak taban ni baju ngabak ting maina tang maluangan apa tatimba ya melonan na kendek kada balok den upa atau upa paraya atau parayan tamasak ke mairi marudidin masalah nasang nah ya ke suleki dako la suleki tang tidodole tek tibalik ki tang tias sokabutu kukua pada moto kure semangat selama laku adingku masalah dua kure semangat iya kure semangat sang buku dong buku kadang sang patikan lebih sarai iya may teman raputan lang tumangkan nasuyan keluarga si taruh na tangkusal lang benan ni kadang talo patila tampil apa kumbailan na pasi babang amo tumaabas na tumageso na tumasuling la tampil dolo yan na labi sa tumagil o pasi babang amiyata masaba ako na paparagay na dako kita ay mitaw jadi tumaabas sa tumasuling tumageso talay nan ta sa diyan detilan bilan na ti lebang mo hindi ba ito nakula kari ila ti palimpe mo hindi daw sulo na padang napadalal mo kung kita daw lata at alakolantang sarambinta iyo ta alam mo inan to masuling to geso to mas mabas kay bisay na tamaduga mga monto magelo sa bako na tae mo dako ato kay ano nanda palang pinonton ni kisule sang sulem mi may salurara titibu ko lako ng banon na lako taro lata kure sumanga lako kita solanasa iyo tala katanan maju oke sip lihat kamera 1 2 lagi 1 2 laku keluarga maden patomali tayang bisa ngatu tu anak kampotas ya tomatuan ta la untuk ka pangandoin dia anak masola dua ya matu tomak bas tomak gilu tomak suling tomak geso tula umpa atau kita abate rupan alante lupa ba di tanda mariri bure semangat ta koko kantong otak ta ma ato dingi masola nasang natangla ku pantaray raya langi-langi ita tang kupasarin niya adawan datu marasa mga patawang di kolong tumuntun taman di baroko apala ko laming katabi na domete tungko ng kara domete pandong paululian de mani kadang kuti baimbinga tilingko mamisakan lako tondong to patangan tang kamairi tangala di kangkangan maturuy-tiruy na masolangan sang apa sang adina mintu katanga palambiran ko ang katanga maupo ko tapa sulil ako batanga di kaleta bilan ng kamu to malunga ba ating imi to masinggung karangan pasiruan mi manarang komiunda si ipo kanalay mga pandeng komiunda ruma basila na koli-koli manarang komiun numpo rin ka ato pandeng komiun tangala lembale to undong ora ka manarang komi untula ka biyang ara abaw saretile malulun nake suli komiun ang bano mi lumokon tadolo at amila kolantang saramim mi din na siya upa na basag na buhara apakara natalo sa buhang aban ng atontong kami patudura kami panata kalambanan lakotutun nalalan amiram podukaban o nga banon mi tangat ito rolentek kinin tarolo at ami tangat yeso kambuto ke din itang apalambina hindi to meraputan lang ang katumimpon punan nao ang katukumbong kumararaka tanganalan di imani pe tamamami lako batang di kaleta tangan di imani pelalesan na marasa lakoton don to batangan na to batang masola nasang tangun isa manitangan na pa sorongan serpu di karamani itang umpi maranga mani palisura ra narantian tuyo sa padiriti bulan tanalan di ki mani patiran suke tangan dete ki mani sire kampane tangala suleki mamaloy na lako banwanta apa tang sangadin na sa lagara kapuduk kurikira kalila talaung pampangilako tangala si baraki ini dolo dadi antala mapareketan nun anta malasise balida na susimoya kidin ni ada nane sangka na to dolo di Kota Ubunga gaun kadaw tangan nalangi sa lebu daw panglisuan na bataran si
si Mantarupa to kumombongkarakan na Ruben Pentangalaing ikumurara katang sumpu batara ondong ora kakita Torro Tolino bati ito leka turunan to Malilu dadi kikwa kurre sumangana lako kita solana sang tua malemati pasak kita romende pasak kita solana sang ondong mende anak masola dua sang banaiku Cornelius Batu Sempen Soladini lako kwa rena seupaan na rampanang kapami na di mga pagkampung ada tangan langi na tontong kusorang kami kamu turu-turuan lante lina alino un daka panoto batang un tete tuo lante lipu sanda kalua kurre sumangan. Pasagak kali na do si Bambu Tumak Bas Soala tamak giso ng kamansuling iya ka tamak gilo tanda ito tanda pe nene enang tama mak daw di masola nasa
Iyo, tama to nama to ding. Tuh, yun na siya pa rin. Buwan ka na lama to ding to. Malay na mo. Jadi itu kita na pa yun. Tama ma to ding. Yan naman ito mga sige bambu. Lalu pataro ito mga gesa sola ko masuling. Iya, kibin nanti lah kau. Bagi sesino ogi, tama musik bambu, napasaka kalianan dete. Dia tu kita keluarga, ta sangat banyak manto dengan solanasa. Iya tora non, iya naman ka tumasuli na pagtaro ito mageso. Iya. Sa bandang tama maadoding ito kita na rapo patumalin na. Rapat ya, rapat lagi. Oke. Satu, dua, lagi, satu, dua, sekali lagi.
Satu dua. Lagi sekali. Satu dua. Oke. C. Jam 10 pulang nanti. Baru 3. Baru 3. Berapa bilang? Beda 1 sih kapan. Masih kecil memang kan. Dulu kemarin menikah memang. Pulang. Oke. Iya, mangga mo lagu sayonara yo may musi bangkulan na bayaru ta masuling. So, jadi kiko yo may kami keluarga ko resumang alam ko masih dipambuto mang kam na lagatanan sa tumangkil lo nina tumangkan mala katanan sedar una Tomas Sulit.
Pindah.